ভাৰতৰ নিৰ্বাচনৰ লগত মোৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। Na Índia. Estão me colocando como indiana pra dar golpe nos outros, gente. Olha que loucura. Que doideira é essa que mundo nós estamos vivendo? Aí um repórter me chamou. তেওঁলোকে জনতাক ঠগিবলৈ মোক ভাৰতীয় সজাইছে। হাৰিয়ানাৰ ভোটাৰ তালিকাত নিজৰ ফটো দেখি হতবা ব্ৰাজিলিয়ান মডেল। ৰাহুল গান্ধীৰ ভোট চুৰিৰ সংবাদমেলৰ পাছতে মুখ খুলিলে ব্ৰাজিলিয়ান মডেল লেৰিছাই। ভাৰতীয় নিৰ্বাচনত ভোট চুৰিৰ অভিযোগেৰে দেশজুৰি চাঞ্চল্য। এতিয়াও নতুন এক ঘটনা সন্মুখত আহিছে। হাৰিয়ানাৰ ভোটাৰ তালিকাত দেখা গৈছে ব্ৰাজিলৰ এজন জনপ্ৰিয় মডেলৰ ফটো। নিজে সেই মডেল লেৰিছা সামাজিক মাধ্যমত মুখ খুলি কৈছে, ভাৰতৰ নিৰ্বাচনৰ লগত মোৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। তেওঁলোকে জনতাক ঠগিবলৈ মোক ভাৰতীয় সজাইছে। হাৰিয়ানাৰ এটা নিৰ্বাচনী মণ্ডলীত ভোটাৰ তালিকাত দেখা গৈছে এটা পৰিচিত মুখ, কিন্তু তেওঁ কোনো ভাৰতীয় নহয়। এই ফটোটি ব্ৰাজিলৰ মডেল আৰু অভিনেত্ৰী লেৰিছা ৰামোছা, যিয়ে সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট কৰি কৈছে, মই হতবাক, মোৰ ছবি কেনেকৈ ভোটাৰ আইডিত আহিব পাৰে, মই তাতকৈও অজ্ঞ। এই ঘটনাটোৰ ৰাহুল গান্ধীৰ ভোট চুৰি সম্পৰ্কীয় সংবাদমেলৰ পাছত সামৰি লৈছে নতুন বিতৰ্ক। ৰাহুল গান্ধীয়ে অভিযোগ কৰিছিল, বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ ভোটাৰ তালিকাত জালিয়াতি কৰি দেশৰ গণতন্ত্ৰক বিপদত পেলাইছে। বৰ্তমান এই ঘটনাই ইণ্টাৰনেটত প্ৰচণ্ড প্ৰতিক্ৰিয়া। বহুৱে কৈছে, যদি বিদেশী মডেলৰ ফটো ভোটাৰ তালিকাত আহে তেন্তে গণতান্ত্ৰিক প্ৰণালীত কিমান ত্ৰুটি আছে সেয়া নতুনকৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয়। নিৰ্বাচন আয়োগে এই বিষয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে নে নাই এতিয়ালৈকে কোনো চৰকাৰী প্ৰতিক্ৰিয়া পোৱা হোৱা নাই। কিন্তু লেৰিছাৰ এই মন্তব্যই স্পষ্ট দেখুৱাইছে ভাৰতীয় ভোট প্ৰক্ৰিয়াৰ বিশ্বাসযোগ্যতা সন্দেহৰ মুখত। Who is this lady? How old is she? Which state does she come from? What's her name? Can anyone try? Where is she from? Try. Give me some guesses. कहाँ की लगती हैं? Anybody? Goa? Maharashtra? North? Is she from Haryana? You sure? You're absolutely sure she's not from Haryana? Anybody? So last guesses. I'm going to give a prize if anybody can guess this. She's from Brazil. She's a Brazilian model. That's a stock photograph. And she's one of 25 lakh such records in Haryana. She votes 22 times in Haryana. And she votes in 10 different booths in Haryana. She's got multiple names. Seema, Sweetie, Saraswati, Rashmi, Vimla. Now what's interesting about this and why I'm opening with this slide, because this happens in 10 booths. That means that this is a centralized operation. That somebody fed this lady into the electoral list at a centralized level, not at the booth level. Just like Anand and just like Mahadevapura. This is proof of a centralized operation. I'm going to show you, if you just scan that, this opens. That's her official page. Então vocês são fofocas? Eu ri demais. Não, vou contar fofoca. Gente, estão usando uma foto minha, antiga. A foto é velha, tá? Ó, tava novinha na foto, devia ter uns 20 anos, 18 anos. Estão usando a foto minha pra fazer, eu não sei se é uma eleição, alguma coisa de voto, que tem que votar. E na Índia. Estão me colocando como indiana pra dar golpe nos outros, gente. Olha que loucura. Que doideira é essa que mundo nós estamos vivendo? Aí um repórter me chamou, querendo saber sobre esse trem, ligou lá no salão, no meu emprego, querendo conversar comigo pra entrevista. Aí eu não respondi, falei pra Tatá não passar meu número e tal. Aí o cara achou meu Instagram, me chamou no Instagram. Agora uma outra pessoa que não tem nada a ver com o assunto, uma amiga minha de outra cidade, me manda uma foto. Vou colocar aqui pra vocês, aqui embaixo pra vocês verem. Aqui. Vocês não vão acreditar. Ô, gente. To put it into perspective, after all this, the end result was Congress lost the Haryana election by 22,000 votes. To give you a sense of how close it actually became. There are 8 seats here. These are the seats. If you add up the votes, 22,000 votes was the difference between us and them. Total difference in votes between Congress party and BJP, 1.18 lakh votes across the state. Okay? So now, let's go to the proof. Who is this lady?
News Desk Report, Brahmaputra Valley News.